yego twakwisangiye mu minago mu kigo yesi tumusanze mu gikoni bagabo ni emwe muri bwo buzima bwanjye uko mvuga abagabo abagore mvuga ebagabo benshi rero ndarigeze kuba ndi kumwe n'undi munyarwanda hama turi kuyaga uwo munyarwanda rero nguma mvuga ngo ebagabo andarindira ko anyishyura asarambaza ati Janine ndakubaza ikintu gitoya kubera ko uvuga abagabo kenshi ndabagabo aturakuza abagabo kanene wopfa umukene muri Norvege aho kumukene mu Burundi aho ndo bivuga uko kandi benshi rero biyumvira ngo ubukene buri kugura ibyo kurya iki ubukene buraba no mu mutwe ubuzima bwa hariya buragoye ni impaka nyene ukore ushaka ibintu byiza ni mpaka ukore ubutanga umwanya wawe uko gutanga umwanya wawe nuko kuza ku ishuri ukiga hama rero ukaronka akazi aho baguhaye akazi ugakora